Karbi Anglong along learlo ason kaching thora bar sai ho jai penang ki claim hangjo anta ke isi tum chelang dun thek the lama dolamara tauna long towar lang kili dia dong ka be jok towar pia long amasi lang teng chemandet long le hem photum thang nat ka chichinya vipensi amrit travers ki malang tengki hudam KATV a news along Birta Kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo Birta do an angton pen arjusuna Karbi Anglong along le ahoy ko ansi bangatum nang kacherai loma la pen ke isia tum ko ansi long le phelang ahoy aphan kacherai kom ke doloma la soang the kachini pa media phan pura KSA borlang pher head branch atum patir pi ponsi bike pen Karbi Anglong di mahasau la pen ho jai mate inter district ahoy along an kahumri padodam Bangso ahoy along kahumri da mahut CC KSA kongchun bang George Timung la pen CC External Affair Barnabas Killing Borlang Fair Town Committee Chairman Kamsing Timung atum chetong dunsi longle ahoy along an palidam Bangso hut KSA Dipu Regional Committee Mepu Liton Timung Central Committee along Chunbang Jork Timung Barnabas Killing Lapen Borlang Fair Town Committee Chairman Kamsing Timung Pen Chenglok Ongdung KSA Klembang atum chetongdun Kahumri da mahut ke thek ponlong atengke Karbi Anglong along learlo ki jumnai ta kilometer pli pho anabangke aronre pen long le nang parlo tanglo Bangso di malong ke che ke be aso tum chiri si kali chiri hini kali aning hangtik ansi Karbi Anglong along le phelang cherai tanglo Athe bangso long le kacherai long lok abangke jasemet hojai lamding pen Karbi Anglong puchini lora pita powers block atowar schools mehiring PMAYG pen danglok Jal Jivan Mission Scheme lang abar sai amta nang palitangi Pon ta bangso puthak AEC kachari atum ke kham khitun dialam amatia Athe KEC kachari PM Tuliram rong hang pen danglok PM board chairman atum anta bangso habar along aking pak anta kilidam dia tim sai de tahai Langdamlo pulote Karbi Anglong along le bangki thipi di mahasau ahoy anat langdamlo pulote thengpi thengthang ta lir sengsi dola thangnat kapana hokabi tutami Karbi Anglong a hin chelanglo pulote a phare si banglong le phelang nangcherai pitanglo pusi Barnabas Killing pen ningjepon tamlo tum Karbi Anglong long lege tum thipi stame ili tum lo bangso adim long tum langnamlo pulote tum long le ko ne ke the stame ili tum chera komun thek theda son si tum mandat Pini li tum lang namlo plotang te pini ni li tum ke bang non pinangan ni li tum toda pen ni li tum ke bang pinangan gonta plipon ni tum bang ke pinangan bike man ni tum bike ni to bang lo eking besamin ni tum non bang lo pini non dak ke bang pen ni li tum la swang long bang tum thek long halapu bang dak isya pillar do lo halapu bang ke lake enhills lo pen la dak bang ke non ni tum karja prong bang ke dak ke Karbi Anglong lo masi pini ni tum la bangso adui ahoy long ni tum ke bang pen ni tum isi Karbi Anglong arat atum han ke pachini kang tung lalo ni tum Karbi Anglong along le thipik lang la pen do ulang bol sitame pini ni tum dak ke bang pen nang ni tum phale the alam pachini bang ke lalo ili tum along le lana ke thelang puoi phit sitame nang ni tum pinan pamulang namlo plotang le thek long ji a ko ane along le bang ke bang khai tum sidak aning hang an sidak ke kitinang klemoret la Lasi ko ane along le ja ke the bangke bang khai sinang chirai ret bang khai sinang duret ili tumar le tum bangke li tum ke hupo amsi li tum ke dorong lo tum dak bangke li tum along le bangke tum kon bom lo bang aning hang an si bang khai tum ta kiti nang ke claim lo lasi langnam lo plotang le tum pillar non da le tum pillar do le tum pillar ani tum ke bang pen tum thailong putela bang ke Karbi Anglong ka le dera son si mandel Karbi Anglong along le arlo amatsi me lang towar anta hojai district atum ke school anta hojai pensi semarpon ronglo KEC Forest asai kam asai hemalong amatsi bang mondir nang semardetlo lake KEC kachari atum longle phelang kachelang le abangke ladak pensiang theklang daklo puta kilinga sang hopen ningje pontu
เป็นลันจดกันลิเราดักบางแค่อีซีหลังน้ำลูกโป่งตั้งแต่นอนวูตไรที่เป็นดังหลอกหลังเลยตุ้มดักอาสอนตินา development แต่ไม่บางฮะละอีตุ้งกับแบงก์ตัวมอสคอนซิลเป็นเคลมมาสิดักตัวเป็นดังหลอกมีเป็นดังหลอกหลังเป็นดังหลอกอาสอนตินตาบางฮะละหัวใจดิสตริกเป็นสิดังเคลมลับหลอกpamu lang nam lo pamu head jong pilar ong titum thek polong loke pilar pe na mat sila tuwar plak dak lo pu bangke hojai district lo la pu bangke karbeng long ta karbeng long ar lo mat si bang hojai district tungke school da nagi ki tuwar dal tum thek polong lo dakke tuwar nan ta bang hojai district ben si bang nang ki nang selam sai de dak la pen dak uttarai di pendang lo ason tina development nan ta bang chrai la pometa thek long lo ili tuma long le lo ili tuma forest di ili tum forest long aprang sabit dak la office lo la so bid office long ta me non bangke bang nang chrai sida kata tamun dia nak kim dat di lalu pelutang te ili tum karbeng long tum council tum la kuan malang tum jiti ciklem clear bang ke laksi ili tum dak si thek polong dak lo la sidang nam lo polong dak mu pen ili puelo border development jong si karbeng long tum council pen jong si klem pon pe pelutang te la so akisu bang ke mo phiana bang ke bang nang chirai pon bom pon non tali tum thek long polong lo pamuta voter id pendang lok aadhar card pendang lok ason tin documents ang ton non tala tum karbeng long tum karbeng long pen la tum documents ki dokali 1951-52 ningkana hut ahoy adui along ki som border pillar setami odlang no ki chegi be asotum ke pahi noji ki purjok jiang ring thekpi lasi prabjin pen border along asin pura mole claim tong un ip setami border pillar mate simyananu jok abak thedung selam pen edam nangji kalite suri kebra pharo ke thomra thom kebra pli square kilometer alam ki lam ki joy mande jipusi jok timung ke ac kacharia tuma phan sodak pen pachini pon Ilitum especially border fancy abisi bang ilitum focus nahi dak ahok tema illegal activities ta do thingpi kang hu pen chenglok bo illegal encroachment pen chenglok kopine chainong kang hu ta hopine ne koila kang hu ta hopine ne son ta do ta hit tami itum kisung raso kisung ben chipa jok poni bang men bang itum priority importance pi poni bala bang border area bang ilitum protection ko son si protect ni ma pu bang ilitum hala bang si focus poni ma pu sin ilitum central committee hoi pen isum pachinit poni tung pilar mikil hills district council mo pen nang litum ma theklong la video ta nang litum long dol hala so at least non bang ko son lo po angsi a pilar ani dolang puang thekadi non ningkan isi hini ba philo blotang te kivir po hala pilar ko an ma ke som la so a pilar ta non bang kumane tum ke theng padak padu ko dolo a pilar ke som ta tamne sab velo ke klang non ta mikir hill district puta mhdc puta ke klang ta klang chom son si dolo la si hala so klang chom long morni si ilitung hem prek long lok lo plotang te ilitum la so inter district ba li la ke inter state siman policy hala so pilar ba ilitum hala so 1951 1952 teng pe ilitum hala so teng pe na pilar a boundary chilong vegi aphan plotang te ilitum the only solution ke hala sud ke la pilar ka pang tang bang hello la sikar belon thomas council under land and revenue atum phan alang li thone chuni rikang tung la so kwan ma pilar ke do la ta pa do thodo nang la pen la dak pan su se ke the pilar bang na som thi phan nili tum hin pen chuni ripon lo kali plotang te non ko an ma bang illegal encroachment ke na dak amo wang ve tum illegally na dak na thak na do tum pa abc double pola pen hala encroachment hala a symbol mata ve popular jong se ave plotang te ningkan isini philo plotang re la so pilar ve policy monofit 10434 square kilometer along le ni tum dolang puchore chok chelo athema la so pilar jong se kever lo plote 10400 square kilometer po ilitum lage mang pe isi hemanam chot poson sinili tum bang thegam long ik chot la si la so a border che protegi phan ke hala dak tenation hangkong chot chok che dak along ribang nang chum rivek nei kali pulotang te la 10434 square kilometer la ilitum along ribang ke avidet po news report Lakhain ko ratrok duar bagori constituency ke parlo dolamara rong sopi mate tauna long aprang pen ki thik mek ka vedera jok towar pialong amasi langbung chemandetlo Langdam pulote rong sopi mate taun pinchong che aprang pen si bang sorong sopialong kopi ko son pen si ki klem ponang jima lapen towara krong pen danglok lang ke palia dongdo ansatami town and country planning a hin pen siding ponang jia potlo bonta dolamara rong sopia phana bangki thangnat kamatha mek ka vedet pena jok nona bangki langkili jia towar anta avedet khangjanglo bangso dolamara phan rong sopi puke hokpon detlo bonta non ponta rong sopiar lo towar kasemar ke misen ka vedera jok towar pialong amati lang ok chupang reng miset ana lang teng cheplang detlo la so jok rada tuma bangki kachileng akisung nang dokoklo
asap bak RV pen jong si la pusona lang bi do set pulote RV the pojang lote kacheleng atowara matsi lang roi cheplang de GC angring nang dokoklo non het jong kidam tang MP election aprang duar baguri MLE numal momin ke bang ahut towar ka bia puthak pherang kia tuma phan ke thaka bangke dolamarang kang atowar ke scheme pilaplo lahai ke nangkar junang jialam avelo pusi thakte kanglo bonta nona pora bangke dolamara town along amatsi ko ansi ki miloma la song theka bangke thek pronglo non barla ki chamke chia por ke towara long lang roi plang detlo bangso jok rada tum ke dam ke bang sung piklo lasi MLE numal momen kaning jalam ko ana hoklo lapen non pudam mimelo dolamarang kang along towar scheme ke pilaplo pulote non ke contractor atum tong adai doloma mate ke AC pen tong ki pipelo mapusi rada tum chethan pon rintilo Diring pen Thompson terang report KATV News Central Sarkar hin pen rada tuma phan mi thang king tong pen kapar japon thek jia phan pura lang ting chi hut pen lang okachupang reng jia phan Amrit Travel scheme pa scheme nang palelu bangso Amrit Travel scheme pen sai kapadeng pon jia phan development block atuma phan si arpu pek ponlo ponta lakhain kora phon nilip constituency ke parlo nilip development block sai campaign ke deng pon bangso Amrit Travel scheme pen lang ting ki hut pona bangke along le hem pha matta chichini ne pin pen si lang teng hudamlo la bangso Amrit Travel scheme asai ke klem pon jia phan adi maklong nang ji pulote contractor pen danglok long le hem phatum pen lam don alu chitok wek nang ji bonta nona bangke contractor bang nilip development block atum chelang si thoni kro along le JCB rong rang chipon si lang ki hura sai deng ponlo along le hem puchichini dun de pin pen la pusona sai ke klem pulote nilip development block atuma bangke kang hua sai si klem rong lo bangso sai ki klem hut long le hem phudhoni kro su songsar kro pen apong block asai kam atuma phan ka ching ki jia phan bor ipon lo bonta rong aso po jok ke lang pro jok che koi se roi pen si ning kan kang thema ke palit don tang lo bangso jok ahok pe dalam theka chini jia phan songsar kro bang nilip development block along an RTI alo jok dam lo la so pen alang voi ke long ateng ki dhoni kro along le ka par lo pon Amrit Travel scheme salong pen lak pli su se tang ka bang ki contractor cho en pon tang lo bangso jok ahok pe da kang sai ke long jia phan AIKSU ANY la pen KNY sia ham phang asong atuma phan chirip si KEC DRDA project director phan pinpura lo pa jirdam se ahok kang sai ke long jia phan ching ki che than pon ring ti nilitum bangso puthak kaching ki jia phan penang an bor ilo bonta inut pen inut ang bong che koi se roi amat sila somsi dam bom lo apia bang ke ajat le nang klem ji tinang klem noi posi nili phanang purong posi songsar kro pen ning je pon lo lang no dak lo dim ta lang teng dim lo prang na lang teng si de lo lang no da phita la tumbang ge non ge ha nili apong edam hotala son lo hala inut bang si ke chokchi hala inut bang si ke chokchi ko la puchi koi se roi po ning kan si bang po parjet lo ning kan si non si tame becheng apona li lo posi nili bang ya ko che dam thuli po la su putha ko ma si ke chokchi ma ko la tum chi krong ge de ke non ke pa jo video pe na me apong che tong nam lo content men da che tong nam lo ke engineer ben mata chetong lo alang li tumbang ge hula bang si ki chok che hula bang la bang tu bomma election tu bomma la puma si non bang en kan si dam ji lo ako non last bang ge solution bang na tumbang PPA masi nang li claim on phang song hale ke rap cho hang high court dami da mo supreme court dami da mo nang claim usi na purong nilitum lam hoi nang kapaliat teng pen pini nilitum stami alang li long cherap chito dunsi ladak DRDA along an pin pura lupa jirdam bangso long ki jong duna bangki dhoni kro long lia long thangnat kapar jo pin pen la pusona sai ke deng along kachirap dun do ana phan ing sai nang ji la pen along le hem phuwe ka bang phan stami ahok pe kang sai pipon nang ji pusi nilituma hin pen jong dun thulo pusi pat moteron pen pherang ke long ning je pon nang ji porlo bonsa tami non mange private land along si poni get lo pon det boy pisa tami halada land owner mata hem fulong le hem fuwan thangna kapachini la pusona bi get lo la sila bang so puthak lo langnam lo putang te la ke land grabbing a case pus punang kokpo la si pinisi formal letter nilitum formal complaint letter dak concern authority phan project director phan isi pik lo la dak long ki jongpon mang la dak la puson han lo je la dak long komama kasi involvement ma la dak long officials atum phan prabjin ben disciplinary action bang enangji la pen
ladak long komat ma affected landowner phan sata me prabjin bena akang sai piponang ji pusini tu ma hin pen hang ponulap News Report KTV News. Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo, Domi